Hi guys! Welcome to my diary, and for today's video guys, kinaami sa Unknown Beach Resort. So, Unknown Beach Resort ang ako ang tawagan ni guys, kay wala man jud ko kabalo kung unsay pangalan ani nga beach, kay since nalagpot lang man mi diri kay dito man jud mi nangaligo sa Tagko Beach Resort. Katong tapad ra ani nga beach guys. So, naapod ang amo ang cottage dito nindot pud ang ilang cottage dito kay barato ra pud, and then nindot pud siya no. Nya nindot pud ang ilahang kuan tubig dito kay tinaw kayo, and then dagan kay buhangin unya wala kay bato, kay since na develop naman lagi ang area kay giatiman gid sa tag-iya no, kay kanang mao man ang ilang negosyo. So nindot po dito kay limpyo ang ilang CR, and then kanang separate ang kanang CR o kanang ilisanan o banlawanan, kay ang ilang CR nara sa sulod, and then sa kilid ka magbanlaw kay naay shower dito og naay mga balde pa nga pwede nimo magamit inig banlaw, naay balde og kabo. And then naara pud sa kilid ang ilisanan. So separate no, so mo na nindot kay dili siya ingon nga hugaw, dili kaludon og mamanlaw ka og magilis, kay puros gi separate no nya. Mao nang diri nalagpot lang mi diri pod kay ang akong kauban hangol man kay ni sila og pamingwit unya, og dito mi sa Tagko mamingwit crowded man dito kay daghan man nangaligo. So kuan kanang tarog-tarog ang tubig no, kay daghan man naglangoy-langoy. So mao nang namaktas mi diri, and then diri pagpadulong namo natoy naligo murag tulo ba ata 2 or 4, pero kadali ra pud nangawas ra pud sila kay murag nag-igo ra pud sila nagpicture gansa man poy ganahan mga ligo pud daw aning dagata nga arang kadaghan man pud kaay sa mga bato. Awar gud nao sa ako ang likod, perting daghan gid sa bato gyud inig taob ani matabunan naman na siya kay mapuros na tubig, pero grabe sakit gyud mo nang giingon nga inig langoy-langoy nimo kada tugpas sa imong tiil. Samad man pod apil pod ang imuhang kamot, hapdos kaayo, sakit pod kaayo kay hait ka ining mga bato guys, kay kanang manggunit man jud kuno kay maginahinay man pagkuglakaw, kay syempre hait kayo ang mga bato. Bisag nakasapatos ko pandagat pero kay hinahinay pod gihapon ko maglakaw, ya manggunit ko aning mga bato, hait kaayo, makasamad pod mo nang kinsa ba ganahan maligo ani. Ang kanimang pagdudiri wala pa gid siya na develop no, wala pa gid siya giatiman sa tag-iya, kay syempre kung ipa-develop na to ang isa ka beach resort, dako baya pod og gasto, mukuan baya pod mo kanang importante pod baya ang financial no, kay syempre pasuhol sa mga tao og syempre paninduton gud nimo. So wala pa siguro budget ang tag-iya ani nga beach, or naa pa siguro sila kwarta, dili nila kayo nito kwarta, mao nang wala nila nigi pa develop ning ilahang beach, mura kanang ipasagdaan lang sa nila no. So ingon ani man gud ang itsura sa isa ka beach pag wala pa siya na develop, pag wala pa siya gisugdan og atiman sa tag-iya.